Twisonga na mbele kana mutete wiyungamie wa uyumbe wa Makueni Fred Musau ni wa makanya Mangavana ukamba me atatu maike kuyelekanya na Mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo wa Musyoka. Fred weta ni uwo utavithika kana Kalonzo ni wa Mutongoi wa ya mukamba kwa miaka kauta wanakuvikia umundi na kwou Mamunenge Ndaia utongoi wa Kalonzo ilembetani ya ukamba ndini wa ngwatanio ya chama cha Azimio wa Kenya. Benjamin Mwaka na ile vote. Mangavana onde me atatu ma kaunti sio kambani makulio maeke kutata kwenda kuithima Ndaia imwe na Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ila Azimio inakomana na oka kwa uni ni asiaka na asu ni mawendi mo na mo meona ni akana mainali kite Azimio kwa baya mukamba indi manali kite bunikana mamatetheke uli makula kwa Ndaia meyo mesie twika lebu Azimio yose usumbi wa Kenya na mukamba aitetheka na ambai itetheka. Muteti huu ni wakulia tetele meukitia hivila sia uteti kaunti ya Makueni makune uteti wa muo uimitu na sera hindi tithoko kana useleke. Fred nwaweta ni kwithwa kwa ivinde ambe ndino ilungu ambe wa mnyake 10 uyumbe wa Makueni withwa uyoso ni muyumbe mweu weto vate wia 11 mpaka muthia kutotanya na alame cia mani ngwatanioni kana alame yungamitie mo ene take andu maika ingianizie andu maika umangane na alame kuona konna gikuite kivila mendwe mezi ni akenge nundu ni kinduni na kitwitia mpaka 11 na twitia kwa muvuo kwanzia nzio na nienda kumakulia ala angio ndemekuitia kivila Kenya nzima twitie kivila na Ndaia tuyeheshimu aonde amecha ivila. Ona oweovo kukonye budget ile nasomiwe hiso ni minister wa kinandwa basanda ukuru ya tani ni wenda enendi maikethwa na kiuyu muno kukonye mathena ma budget vandu vake ni wawete na mwikio kana serikali le kulika mwaini wa nana ya Azimio kana ya Kenya kwanza igavindwa budget no kana kuwa ilovye nthino wa maundu onthe mavata na makumuna mwene nthi na alamithwa mayathano ivindani ya kampeni na no ni sini mwisi kana milengo tofauti yende na kuathana sindu tofauti na mbingi mwina asiwa katika budget ni kumaanisha hata kana serikali ila ikalika imbia ikabidi yeke supplementary budget ni asindu si kuathana wa iliwe katika budget thino akavinda kaka nini katialite no kanoni vani munene utwaiwe nwa kulia serikali thiwe kio cha mwene nthi na thithe cia mathoa mama leu na sindu cia vata cia kuya na kutumia misieni cia kila muthenya. Upande ni wa kilimo serikali tuonie kia mpesa nini muno bilioni 39 isu ni mpesa nini na tuikulia kana serikali itate katika budget supplementary yongele ni kana kilimo mundu ni choki kwete Kenya nzima kiseupe maliu mauta thoa wamo wiyulu muno nienda kukula serikali undu thito na kwika sindu na mathoa maleu magathea